sishumayele nakhona ngobe ngulowo umsebenzi wami lengiwudele. Wahamba kulo lonke laseGalile ashumayela emasinagogeni abo, akhipha nemadimoni. Kwasonzela umuntu labenabulepheli, wancenga Jesu aguqe embikakhe wathi, Nkosi, nawuthanda ungangihlambulula. Jesu wamhawukela, welula isandla sakhe, wamphatha wathi, Ngiyathanda, hlambuluka. Masinyane bulephelu baphela wahlambuluka. Ngicela uphindze namake masinyane. Kepha Jesu wathi kubo, asiqhubekele kulamanye emadolobha lasekufudane kuze sishumayele nakhona ngobe lowo umsebenzi wami lengiwudele. Wahamba kulo lonke laseGalile ashumayela emasinagogeni abo, akhipha nemadimoni. Verse 42. Masinyane bulephelo baphela wahlambuluka. Masinyane bulephelo baphela wahlambuluka. Hallelujah. La bazalwane lesifunda khona le indzaba ibhalwa nguMark. Hallelujah. Mark bazalwane uhlukile nje naye ngendlela yakhe egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngokuthokoza okukhulu bazalwane before egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngiyabingelela bazalwane the leadership of the house egameni lika Jesu at GGM. Singathishela nje tandla sibashele tandla nabo in the name of Jesus. Hallelujah. Egameni lika Jesu sibingelela bazalwane uBishop in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Egameni lika Jesu siyabingelela my brother. Siyabingelela egameni lika Jesu. Sibingelele nonke lenikhona la egameni lika Jesu. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Sekukhulunyiwe bazalwane indzaba yekukhipha kufundisiwe kwachazwa indlela ehlukahlukene. Ngivumele ngilethe na into lefushane nje ya 2 seconds moya engcwele lakanginike yona ukuthi ngikutshela yona. Hallelujah. Kunaleli verse la lesifunze khona la lethi Bible Jesu walula sandla sakhe wayithinza wayibamba lendvodza wathi kube ayibambe Jesu lendvodza bulephelo. iBible lithi babe sebuyaphela kunana ligama lelithi immediately noma masinyane bulephelo base buyawohloka baphela lendvodza abangilehlandekile. Sanibonani bazalwane. Now incwadi kaMark bazalwane uNkulunkulu ibhalwa ngumuntu lobuke Jesu alinzele kumbona ukuthi ngabe yini Jesu lakade uyenta namhlanje. Hallelujah. Noma ngabe mhlawumbe bakhona abantu labafike bakhulume lokwana lokuya. Hallelujah. Mark bekhona bangabi nenkinga kakhulu Mark, but Mark bekahlala linze Jesu amlinze kumbona ukuthi ngabe namhlanje obanisile yini Jesu lakade uyenta. Sanibonani bazalwane. So le muntu lo ubhala nje incwadi yaMark hamba nama expectations lakathi Jesu kahle kahle makusalanga ingabe yini lakade kuyenta. Ingakho negenealogy kaJesu ayikho la ku chapter 1 verse sithola Jesu manje so uyabamba ibazalwa so bamba abantu bayaphila so wena timangaliso netibonakaliso ngathi ngiyabona maJuda atibunda athi kuhumelela yini kasi asifike nencwadi Mark athi no ngiyathi bangifundisile ngiyathi bakhona baFarisi nebaSadusi bahlala bantshela ngemithetho maSabatha but nangu umuntu lowehlukile uyafika makafika ingoba sewuyatenda angathi ngikhuluma nabantu bathi vuma ngikhulume nawe namhlanje entsambama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ungabe mhlawumbe uhamba ukutela ama-advices lokadwadela ngakusebenteli namhlanje nangu Jesu bazalwa yathi makafike empilweni yomuntu kube khona indlela kayentako angathi bangake bazalwane labafana naMark namhlanje ambama labasiyeba nginikelile what is it that Jesus can do upon my life in the name of Jesus Christ of Nazareth. So Mark bazalwane ubhala nemkonzo yokuthi ngabe yini Jesu lakade uyenta makusalanga ngathi ngiyabona malisona langa Mark makafika endlini yakhe bekahlala esofeni athi awusuka nini madoda zindala zombili kuze manikiniki
noma ngabe bakhona abafarisi bahamba netimhayi basalwa bahamba bafuna kuhlonishwa kunanga ngumuntu lohlukile kuthema nikiniki noma ngabe bathakathi bahambe bakufungela kuthema nikiniki. Here comes Jesus in the book of Mark. Let's magafika abesewenta into letsite empilweni yakho nakunento lekufuna kuyilanza sithandazo egameni likaJesu. Ngibona ngibazela lendvodza lesikhuluma ngayo la kuleli vesi leli, indvodza lebebanjwe bulephelo. Hallelujah. Indvodza lebebanjwe bulephelo according the book of Leviticus noma incwadi yamaLevi kulaba kaNkulunkulu sikhola kabanti basebenza ngemthetho lo muntu lobanjwe bulephelo sikhola kabanti ngemuntu lobanjwe bulephelo lethi ngiyahamba but kunenyama lethilikako ngiyahamba ngiyazama kuzama but amaplans amahamba thilike. In the name of Jesus Christ of Nazareth iBhayibheli uNkulunkulu ukhuluma naMoses umbikele emitsabeni yaseSinayi umtshela indzaba leli enkhuluma ngayo yebulephelo uthi umuntu yokuqala nje abe nebulephelo ningamukisi kunoma ngabe ngubani but miyise netuke mpriest nikhona bazalwa muyise netuke mpriest muyise netuke mpriest hayi bazalwa akathikiti mgayela but muyise netuke mpriest dikhona tihlahla bathite baphilisa abaphile nabaphilako ngato sanibonani bazalwa but wena bulephelo muyise tuke mpriest bazalwa kunema-ofisi lamabili awathandzako kwi-Old Testament uNkulunkulu bekawasebenzisa. Number 1 bekungumpriest, number 2 kungumprofethi. Sanibonani bazalwa nabantu labo baphethe ama-characteristics lamabili lahlukile laphambananga. Inkosi yami ndakusumayela ngawuhle GGM ibita la Yesu Kristo masikhuluma ngempristi sikhuluma ngemuntu bekafika athathe tintfo etandleni tebantfu. Sanibonani bazalwa bekathatha tintfo etandleni tebantfu atimbukise kuNkulunkulu so that there can be a change empilweni yemuntu. Nasikhuluma ngemprofethi bekathatha kuNkulunkulu. Inkosi yami bekalanza kuNkulunkulu alethe kubantfu. So lama-ofisi lamabili lawa uNkulunkulu bekasebenza ngawo. Umuntu makanenkinga emhlabeni hayi bazalwa bekathatha imbuti bekathatha nakanako afika kunikeza isandla sempriest. Sandla sempriest besithatha siyise kuNkulunkulu. Sandla semprofeta awukosiya besilanza kusimakathe sibese siletha kubantu yingakho mafundza Old Testament kugcwele inkumbi yabaprofethi bayabhala nkosiya bayabhala ngaNkulunkulu bamveta uthi uNkulunkulu tshela nabo abantu lokuthi in other words balanza kuye babesebani khona bazalwa na Hezekiah ethi iBhayibheli uNkulunkulu wambuza indzaba emathambo wase uthi no Hezekiah tshela mathambo in other words take from me and deliver to the bones until ngikhuluma namane but lempilo yakho labathi ayibonile hey sajika izinto in the name of Jesus Christ ufikile Jehova lethi makafika besebenza tintfo. So umprofethi bekalanza uNkulunkulu and umpristi bekathatha kubantu ayise kuNkulunkulu. Nala sifundza khona bangcwele nomuntu lonebulephelo kungazathi makabona Jesu bekangabona umprofethi nje but bekabona umpristi. Yingakho uthi makabhala uMpostoli Pawula encwadini yama-Hebrew bazalwa sinempristi lomkholo noma ngabe bakhona bogogo magodweni sinempristi lomkholo igama lakhe noJesu. Athi makaqhubeka bhala asunguye lo bazalwa unguye namuhla bazalwa unguye ingunaphakathe lesimele sikuvelela intolo kumapheshe wena sibukane naJehova lo nguye intolo namhla naphakathe. So lendvodza lenebulephelo yabuka Jesu yambona angumpristi lomkholo ebafarisi babona umprofethi kanti hayi bazalwa lo muntu lona usandla lesithatha tintfo kubantu ngivumela ngimemetele isihloko sami sesiyokhandaza egameni likaJesu. Sikhona sandla saNkulunkulu namhlanje nsambama lesithatha something from you sidilive kuNkulunkulu kube sekuba nanawe emavila kathe immediate
immediately immediately baguquka angathi uthandaze kangaki lo mnyaka lo tivenda khona ngasistakile uthi David makaphala ngesandla saNkulunkulu uthi Jehova ngakhala kuwe ibhajiwe emazakeni ima athi wena ngesandla sakho wase uyangibamba ngenyula emazakasana wodwa kungathathi ibambe likhalabuta athi where are you going David wase uyaphendula David wase amtende imazakama kunesandla lesingibambile amtende imazakama kunesandla lesingibambile amtende iqalekiso kunesandla lesingibambile amtende bogogo ndayinda kunesandla lesingibambile amtende bathakathi benzawo ma kunesandla ibasalwa kunesandla saNkulunkulu lesifuna sibambe umuntu lesandla sinemandla le wake wabanjwa Hezekiah wawufakoze nekuthunjwa masifundile incwadi yaHezekiah from chapter 1 siyaqala siyangena the Bible says magcwele isandla saNkulunkulu hayibazalwa hayibabanjwa neBukadnezar laba sothi isandla saNebukadnezar sinemandla limited kungakujabulisi hayibazalwa singakujabulisi nesimo lokubukana naso masijwayeli uzuthi vele thina ekhasi ufange kuwa vele thina ekhasi ubulawa nguloko ungaqala usijwayele isandla leso kunesandla esinemandla phezu kwetandla tonke igama lasoma ngoJesu Kristu waseNazaretha the one who was Isa who is to come ngoJesu Kristu itomemetela namhlanje GGM usebenzisile isandla sakho wakhipha lekhiphile uyasawusebenzisa isandla sakho ukhiphe lapha nalaphaya bakumele ngolisitomemethele empilweni yakho kunesandla esibuya ezulwini ma lesothatha something from you in the name of Jesus Christ of Nazareth kungasokathi ubamba sifuba uthi lalela nhlupheko ma lalela nhlupheko ma goodbye nhlupheko goodbye iqalekiso goodbye mimoya sebusuku goodbye nhlupheko ukhethe iminyaka eminingi ungasebenzi goodbye spiritual blessing in the name of Jesus Christ noma ngabe bafana ushapha wenamba nitomemetele egameni likaJesu nesesigqethini sakho semangweni somntana kusinesandla noma ngathi iqalete etandla abantu abanemali ibamba tiyekele sikhona sandla saJehova sikhona kukhona sandla saNkulunkulu namhlanje ambamba bayekele bahlekile siyabona kunesandla saNkulunkulu namhlanje ambamba you've been jobless siyabona kunesandla saNkulunkulu namhlanje ambamba in the name of Jesus Christ kunesandla saNkulunkulu namhlanje ambamba egameni likaJesu iBhayibheli lithi vulani ake ninikele nibone ukuthi angeke yini niwavula inkosi yami ngeke yini niwavula amafastela sekhaya ezulwini man of God ngivumele ngisho njengencenga uNkulunkulu kukhona izinto tonteka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha upon the church in the name of Jesus Christ but kwendeke kanjani ngoba bahamba namprofeti hayi nemajuda bekathathe ngomprofeti lo kanti bangade bazalwa kuthi Jesu ufike njengompristi lothatha into etandleni takho ingakho iBhayibheli lithi nina lenikhathele nani lensinza koma uthi Jesu ningabheki but phose hayi bazalwa uziphoselani noma ngabe usinza kuleti into ekwenzayo uthi Jesu phose hayi bazalwa uthi Jesu phosela uma uyaphosela kuJesu kunesandla saNkulunkulu namhlanje ambamba lento simemetele empilweni yakho lesithi masifika into tiqubuke kwendeke inzobeleke inteke imathi kaEstera lali iBhayibheli lithi boMordecai bekumele bafe but sajika izinto ma lethi iBhayibheli nematafula aguquka kwenzenjani bazalwa kwenzenjani egameni likaJesu ye-Ahasuveroshi kwenzenjani kunesandla saNkulunkulu in the name of Jesus kuyayithatha le info yakho lelwa mayifika kuJesu